Mo ning kong ning shop ay ko beli nong bu nong thau beli la ay kani kasi ka ba kerpang naman taga jonga bat kinong susnong jo kasan Laban Mawprem bat kandiat shobangan ong ay tay banta nga ko ban persay ba lesi pi pajios ko bat kani kadi kasin ning kong bangidon ya kata ka silent campaign where we have tangki door to door bat ki house meeting bat ki community hall or hall meeting daga bangi kam pendik kinong song bat ka igi ke bastunat kalong bagi yo ban interact ba kinong song bat ka ba sultanat susu kalong ba borok kita ai mensim bat nga sutu karukom ai mensim bat ka jinglong positif jo ki ba ngasngo ba kalong scam ba kani kenti kumbapin kemau hi tangkat kandai bot ndai kani kenti pada ngasngo bangin tam sibut kani ki jing tunjuk bala jrong layo ban tibet susu yang ya ladi kini kin terus nem ki blalek banga sos scam ba entah kani kaji ya le konsumsi ka bait ke jongi kalong kumta ka banta ba bunhi ki ba ya puli ba ya tre sabar katan out ka khamduna hi apo kini ki area khamtam kini ki Laban kalum chatsi ki Oxford ndre ngathrai kat kum ke jingpet kan koi hi kum kita ki 50 to 60% because ngimla bale e beri ki ba ya don lut ya ki banta ka begini ya tre sabar dan ki barang elik puli tikum ta ter tika mo ka ratio of voters ka ban khamkiu kan dei hi sakithan lumparing lum sopo kenjet Khubor lum dorbar lausok tun kumta but ngi expect ka turnout total ngat kanoni saka 60 to 65%.